Halo perlaku boleh sibun ya pigi subscriber jonga ki baksan yang nak post kapor tem tak singin pensai no pang tu video ba piong ba kam sai ba te piong ba ka mitu ba kidon ba ong ba ka dum kum tam mo te kumba pi ya kerpat yang te nak kerpat ya pi ba pin ya rap lam channel jonga pin subscribe share si perlok jong pi dengan penmi sibun ki video bạn ngan pen I sai no ya to katre ka ba ngalai kai man ha kanai ba kam sai pha dengan pet iki comment mo spang kene ka video jonga te pet ne comment mo ka dum ha te kane ka video te jonga comment piru pen I bha se ba pet kene ka we ko kene ha ka we ka si pin sa pa ha nang ya te so Bless the ibala. I'm seeing te ine web de yang itu rebro to ni web de tmo to mele mam tmo storu mele to ang tmo ne bam don taman ru ko tmo to ko biang ka ya bishma te pen I shai bha bro itu re pi bot na ki we ki breu ne kumno em ngam bot na ki breu rei tak jing sutu I jonga ngatas kanya ki setting mobile kumno ka trekam bat hakano ka por ka trekam bat kumju kumno ban pin on pin hap nang bat on ka bam bitri palat da le kumto em haka jing sniu jonga te kam da bam bitri than ka biang lala ka jong mobile ngam tip ka tamo re mobile jonga to kam bam bitri re ka biang bhal kai ane ka web de has setting mobile ne bro hot has setting mobile bro dai na posting game wom itu te ni web de nga wom yo ire te to play ki comment la da problem to te ngan pensai no spangane video te jol perlok nya start no phila ban lek na posting pe menta te kla sai ki dak rong la pen he te pin ai ne po additional setting mo hari additional setting te pe ngan scroll na te na po ba don internet ngan tan sawa pe mo pe pin perlok ne ki refresh rate ne mo ne refresh rate ne pe refresh rate kan ka show refresh rate bat kan ka refresh rate tikine phiaban on na posting pon jong phi kine mo perlok kadon ka pun bam long on re rei ka haban system kandiat kan na posting te ngaru ngala klet dengan sapan I ya phi akan no sni on dangala kan mau biang sa wat ya kan trik dengan sapan I temata pinlet hang ne po dilbar option mo pilih yang po dilbar option tapi kinero ang patai kindian rei kidon ki tibar ki blabon ba ban ba on ya kan mo te ngam sim na ki we rei jing snu jonga ngatas ken man ka sing on ya kan ka pon kan on man ka sing ya kan mo ya kan ikini artli fos 4xmsaa tik kane jrong rung on bagi kane rung on bag tikine apo pada ki option phaban on kane mo force allow up on instana stu te kane pin on bro so tli kine mo pe kane ka way pin hap ton on kane ru pin hap ton on kane ru pin hap ton on don kidon ban hap on santli way ar la saw san mo perlok te to kam tak to lakut te em ping la klar osing te pila ban lek kane ru pila ban al kane kamera bon ka shot jong pi
storage order pilih kai game kedum kiara mobile pun jumpi mo pedang ne po don't keep active pidaban on ya kana te ngachupin sai lupa pida pi on ngana kan ya kana ka don't keep active te kamot ta pilih kai game na pi box kan wan shu to ju andre ka start daga way tang ba kawan kan ya room tang ba kalong kam wan lupa tang to kam slam diet kan uploading te ya kana ka background de pi tik to pi ai kana ka no background process ma te ka to tang to lakut te ngan pen ep kana ka accessibility de kana ka accessibility pe kana ka audio balan mo ak pun ja jinglap jonga kana dang I full kum to long kana ka day left default right ngatip kan tang balong ka jing siam beat jonga te atas kan ngadang I full ka kam stunat mo le ka headshot ka kam ayu kan ngadang nga on ni kana nga sa training nga sa off biang long ka kalong ta kam da long ka stunat bha le ka tang ba ka sau pa de kariat ma perlak man pensai pa pi te kana pila ban ai bek tang ka to ma ini ka mono audio te piap on te kana ka click vent point tar stop de kana pin hap ai shot te kanget ya ka to bro khot kila ya bun pe kana pe de ne mar code road kana mo perlak an ni pi pe ke kine bam mi be hang ne apo accessibility kino ki app kamot kim sa ban ra trai lada kim mi irin net te pi yus po garina free fire kan ban kanya pi pe nya ne mar code road nga on pe ne we ru ne po ru on kine ru nga on te lada pi kwa ban yus lang kum une te kamot pila ban komen yang apo bat ngan sa pen mi bat pen hap ya pendap swa ya ka 1000 subscriber te ngan sa upload ya kan video bat ngan sa hikai kum no ba pin le bat ka kau jong pi kanum sa ban hi re lada pi yus ya kino trick lada pinang ban le pet kum nuksa kum ki youtuber pi ang mo ki hak diamond re hot kidan ki ba hak diamond re kidan pat ki ba klem hak diamond ki hak ta file pat ki delete no ya kan tiban tang ta ka file jong pi po grina kam don po ka free fire kam don shu re ni ba hak pade tang ni hak mo ho ni hak an re ni ibi toy ka file ni klem remove ni klem delete nama hak to ka antiban ka download adong hadong ka ki skin gon ki account jong pi ka kerteng jong pi ki don antiban te la da pi kwa ban use lang te pi hap ban yarap yangam pendap 1000 subscriber bat ka por 1000 ka por bapek te tom tang in let biang apo di lebar option te ka don to ka option graphic driver mo graphic driver sunam to kana ma graphic driver te pek nga don ken kumbak pilia komen mo ba ibro le kumna ban yo to com.android cpu mo te uneng sa hikal para kanek video uneng sa hikal para kanek video nrai don une am pek to pek pi to tik to te pek kanek refresh ka show refresh rate na jarang pek kan 4 on ra kana kan 4 sejang ra kum sejang internet pek kadang lang kum to pek kanek ru kadang lang to te dapila ayu na pde pin hap like na po di lebar option kan idon i option ba tho show refresh rate mo but kidon ki mobile ki ba don lupai une umde ban sistem ku mangata kidon ki ba ha pompo mobile to ba refresh rate kamu kalami ada pimnang reban on pila ban chu komen yang apo ba sa thu ka mobile jong model jong pi nong sap peknya ndre da ki mobile realme c3 te kim don remo une na marba kidon tang show refresh rate pek kana show refresh rate ma pi pek nan on ngam to te lada pi on ya kana ka refresh rate pin ta pi on ne refresh rate kala lang kan pe chibu nuk sak of sorry ma perla
kedon ke por pak teliaru totong sepen ibe anas video mata let biang po accessibility pelam ane pot talking back pinyon sunyon bi ini iknam mo ini sunyon bi to pinde ban anya ne talking back pelam na setting tekane pin select hat kadon custom low mo na hat te pin ane po customize ne pin hap ad kum ne kan yi ne pe pin hap ad kan ka force on fast item on screen tekane harum ru ka ju pin hap ai ka ju force on fast item on screen ma tekane number live pin hap ai touch and hold pila ban jet hi ka pun pi ka hap no pila ban test kan yi ne mde ba pin bot ka pun jonga rep chang test so kan ka force on fast item la ka biang te ka biang tekane pila ban live kim ta kan harum ru pila ban ai touch and hold te kini hawa pada jing siam jonga kim da tre kam than te la da pikwa ban persiang pila ban ai touch and hold ne fast item ru ka biang hi pila ban ai kum to ru pila ban persiang hi gine ki setting kini rap sibun kini ru ya ka shot jong pi jik smooth jong ka phone jong pi tem ta pile yang ne po additional on ne po advanced setting ma advanced setting pet kene lada ngarong tu kena danga ka game em lada nga off ya kene ka single tap to active kamut la subang har ka phone te lada nga on pade custom nat ba single tap to ngam nang pha mo perlak ban no single tap to active ma te pet yang ne hakane pat kane ka touch and hold delay when typing ma tekane te perlak pi haban persiang phone jong pi ken kidon pida pen po itibar te kidon ba ai 0.5 kane ken tamba ka rap hak bantre kam kloi ket shot jong pi por pili ka ye mde ba ka lep kloi ka screen jong pi mde pia ban test ken pia ai test nu kong 0.5 1 second 2 second 3 second te khajik siam jonga te da ai 2 second ka kloi ma ban terekam ket shot ndai tang singi kam headshot sure te pila ban test kana ka bakam biang pi ada sklam ka home screen ban lep ru ami lai pila ban nyal button pila ban off ten re pikwa ban pro headshot te pila ban test kan setting pi pin lap hi te kemudian ada pila hi pila su kan kala kam best deliver option te kine pde pin hap on kene ka explore by touch ma enable mode 3 kene por on lightly pin hap on hine te kene ka long output level kene bun apo youtube search level hack kamot ka pun jong pi kan don error mo touch bun error te pila ban ai bi hang ne po verbos kamot ka satas ken ka long no kamera sibun tang bangan ong ye pi menta te kam terekam mo suki te tang to te kan pen i biang se pi ko ka setting maklang la kala try mo tang persiang mo yo ngan start te mo perlo kami repeat kada kan ka frame rate pe lada piyos rate bator show refresh rate te kan ka refresh rate te kan frame rate ru piapan piapet kan kena te kade sepong ka video mo bala da on ni ka video pede perlak kaja ano kan pe inuk saya pima ini po ini dai ne ba long black ini imlang
green shoe ini frame refresh te ini amperlak kamot pet kapun pidon tai lai pau fps ma lai pau fps kana te ka rabun kana maka don be posting phone jumpi lai pau fps te kana berbor kam don rekomne kan off back kana te pila ban on ada phone jumpi ka don lai pau repau sa pau san pau pila ban te ka ba du ma ya kana inuksan mar da on wi kana ka ya kana ka video te kamot ka kana kan pau su te ka long blak na te ngai plus tu perlak chol mentangin ya training ya ka game ma perlak bat ngate ngam danang bha ban kai ban penhe ikidak ma tem tang la dap penikai pim tu dengan perkat swadang don ki trik bengah kelat tong sampai sibit mah dengan penrit bang kidak asa play ke game but suang ni pimat perlak une mau pi une equip sitting liver option tailis ru une ru yarap sibun pa but ada pi on ine dai ine pi on ine kamut imi bang te po sitting ba pi scroll serum ba kami internet opin hap on internet ma pengen tes on ngamo pengen scroll ya kana sidang pe ine ne perlak ma betul nyeru kamera bon jing sam jonga ya disat te ya rabon hi da le ka game ki ba ko pro shot disat te to pila ban on pila ban pe hi bla persiang hi pihak ma ban pe na ki video youtube andre jing persiang hi te ka de ban de na la de kan kenang ma pin su thu kum no ka pun jing pi ka trika bat ngaru ngam pa de pro ngadang duna hi tang ba ladang don jing bakla sing ba pensai lang yarap lang pen ilang mo kembang jing im ki brio ki don cibun ki jing bakla te ngat pet ngan tes no game mo ka dpi jonga te ngam ju ngam nang su la du muswa banga use pet muswa nga use kendai span rupo mentapat ngala perit no kan live news pa pra pula ngastu tang kato nga ai kan ka dia kan ka dpi kan nga ai pras pa ndreu ru kam terkam ai pras pa kendai forum terkam ai kendai pun reu ru katerkam tang ba kalong shot tang ya desat yumpi shot gon tem terkam long stu te perlok ka hakano kom ka ba ko drak ru kam de shot drak ki we gon pede ka de shot te ngayo ba je kan ka dpi kan ka ba biang kan dpi ka news pa prapula ka biang ba telada pi ai pun jong pi reus pa ai lana pi ai no sans pa prapulai ane saus pa prapulai reus pa prapulai terta pila ban mde pin abiang bet kinot arteli pin haben pin per bet ken pimde biang pura gitu kinot arteli pin habe la pun sang tes pun pi ke hab news pa prapusana news pa prapusana news pa rupsan te lada pi tes ya tam perlok pin salap pat pin sa sing thu ba pin kam nang ban on shot next team pai pun ju pi bat kana te pi hap kine santli te pi hap on bet mo kine pin hap pi los thu i kine kam bas pun ju pi tem tang ada perit di pi ai te chang test play game mo ngate play game bila une game space ma perla une game space te duan kumne ma poka pogo pada ka don voice changer ngodon hi voice change na tang ba kam subang bar pat kasau kalong nom tau da te play ki ma perla ap dang loading ma ya ap chipang ma perla
masuk ngpai pi kepunjungan te perlok daring video ke kam par menang bar ak por bang ring video Free Fire in masa menang baru le video umi ne im balong keti balong li to ken da subang im perlok la terkam player ada yang menang sispa persen Chuang standar gitu. Kerana kalau kata ai nak nombor tak pun yang itu melar banyak boleh baca pun mah tapi yang lah untuk rekam pun pun rekam sebelum klik on tes gue kan mah perlu dan tes susukan UMP pada start mah about melakukan pirate kita perlu kunjungan video kan semua ada bekas media video lang kuat dari shot dari ada ya tentu semua pun for sab bukan selesai bah mau ada bah on ngirim video te kam kan siap betul itu kiri video itu ram ketemu slow bah kira shot janam peluang sangat pi une selam tengah nama cukup nang nasim nang najrang kum to tan cepo sim nang semut kan dak ada start best tok lada pisim tik ru pihak sim nang nan silang lada pisim pi smart kan sat jangkaman sim itu pislan nang ni ya tok tok te nan kidan bos nak kadang perkindra tok dan pada best barat shot kalau mah jam habon berat itu ke enemy sejarah tengah ada gemuk ngadalek kai custom shot kan gemuk
Nanti kita tidak sepuluh malah menai shot tu. Akhirnya banhap kejap sepuluh anak. Apa itu semua aktif drama. Kita kan sejengai mah. Kan sejengai tengok kembali terus. Tang sini XML. Taring video kamu setengah balik. Kita ambil sikit mirip. Pidrak shot itu bawa seri kalau kami terus pisen cua itu dalam merek sasi dalam tahun ini riat yang pisen cua tu kan kami dalam dalam tu sekarang untuk biar perlu ke Europe kena apa? Mudah biang tes tu. Pidrak tu kalau sekejap. Dia bendrak ni. Dia berkita nampak dah. Ayu video nanti ni kalau itu. Video terbentuk short itu single tap itu ke show refresh rate mah perlu masa pen ibat antara kam lapor pha mentah sing lapor pha nomor kedai sing sendeng sudah kena bentar jompi terus dia mungkin ini tentang bahan Pidrak atau sekali no pidrak ini dengan pidrak jam empat perlu dan kepor dalam turun kepor dalam akan menjadi siapa bisa anda pelajari dalam setiap dalam itu kalau shot atau screen
Kalau belum shot lakukan shot masih bah. Tim share terekam rekam share. Kajam gitu kalau berat shot berat tentang kalau itu shot itu kamu di tetap di berat shot dah kali sedikit gitu dalam kajam berberat kali itu bro yang benar. Tapi tanto perlak pet ya kisting ya kasting game dah. Pe display tam UI motor cuma ini pitang box lang dia mah. Pelak setting game mah perlak. Activity tengah kento mah perlak. Pelak pen to pelak UI kata teh. Kenapa? Stau. Nep way break, mende pak angkan way break kena. Phone jumpi berabor ka off kena ka stau way break san sejarang mo kena pe. Off kata per kajana orang shot mo. Gunshot kena kajana. Tapi lawan on sejarang kami lera pun ngarong on pe. Gunshot kena kamera pun mo kena dia ngai try. Itu te kum to hite. I'm all adrenaline. Pelak boleh sibun yipi belak kerjaan dengan paspor. Te setengah kerjaan lah paspor balada dan kampung gino. Kijing keli lawan keli ngan saja babai ladang alap. Atau te bi kijing embrio te pun kekama melaban suang ban su upload video baik kat ba ayuma pir piap tu te. Bat tang to perlak boleh sibun saya siampan akan next video.